Guys, berhitung guys. 1, 2, 3. Jangan lupa Pak, like dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Boyik TV guys. Kali ini Bang Boy mau nyumet mercon lagi nih guys. Nih ada banyak nih merconnya nih guys. Ada berapa, Cah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nah ini mercon mini woodpecker nih. Terus mercon curut sama mercon pretek nih. Nah. Oke guys, kita akan eksperimen nih, masukkan mercon ke dalam botol kopi. Oke. Sekarang kita coba mercon ya dari sini dulu. Oke guys. Nah. Oke, kita mulai guys. Nih, berhitung. 1, 2, 3. Oh, mantap guys, bolong sampai bolong begini nih. Kita coba lagi nih guys, yang warna merah. Oke, berhitung. 1, 2, 3. Wow, hancur guys. Nih, wih, tuh, wow, pecah nih. Kita masukin lagi guys. Oke. Mana satu lagi? Kita masukin lagi nih guys. Berhitung guys. 1, 2, 3. Wah, hancur guys. Oh, botolnya hancur. Hancur nih guys. Ini udah nggak bisa dipakai. Sekarang kita sumet yang ini nih guys. Mercon curut. Guys, hitung guys. 1, 2, 3. Oh, meledaknya ke belakang guys. Kita sumet lagi nih guys. Bagi-bagi mahon. Kita dua aja. Mahom maksudnya Om Eri. Ya. Berhitung.
Oh, meledak guys. Nih tinggal 2 nih guys. Tinggal 2 ya. Nyalakan lagi. Berhitung guys. 1, 2, 3. Meledak lagi guys. Mantap. Ini tinggal 1 nih guys nih. Coba kita diri ini guys. Nah, 1, 2, 3. Mantap guys. Nih hancur nih. Hancur ya. Hancur. Ya, buka. Buka, ayo buka. Mana? Taruh situ, taruh situ. Satu aja dulu ini. Ini taruh sana. Taruh situ. Udah jangan dicopot. Taruh situ. Nah. Oke guys. Sekarang kita sumet lagi guys. 1 dulu guys. 2 gini nih. Nah. Atau disambung aja gini. Oke guys, berhitung guys. 1, 2, 3. Wah, yang 1 ini belum nyala nih guys. Mantap guys. Awas lagi nih. Kita nyalakan lagi nih guys. 1, 2, 3. Oke guys, mantap kan guys. Tuh, habis ya. Udah habis guys, tuh tinggal bungkusnya. Terima kasih. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.